Sure. MP was the brain. Into the girl plays with beat. Sure. Dara qala ukurap indoda dara zama uphanda indlela okusithola kwi-industry abasithola sebankaya indlebe bathi ukumlalela beza ukuthi bizikiyile nje bagabise nje gresoyenza ngokubuhlaba umphake ledaqala 2017 ama-chance days kashuthane ngababhigoti sina konke nama-acapella and there was a time isemfuna ukushaya intamampela kanti ama-jets bewachazwa yima ngishaya amabhulu chaswa ahead ukuthi ngikhomba indlela b on my own ngacala dantwana ukubamba ibhendi iferi ngabalambela itracks baragcina ngokahle khona bewaweke mara ngisho ukuthi amayena lefromdandaba intwanga sithola sengilapha ithemba 20 ngasifaka itreka khali nabo ngabe bengazwisa iproducer yasegazi yaqala sibantu ukuthi khona sengithi izolukhoda for free but ngeke kukrep 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 feeling njengerepiste ngakaboshwa ngeke iye kukrep akusada amatrapper kwi-industry Kenya ngobzafika ngifisa lokuskece ngoba kusobe iwest ukusiteza sitha zabisa ngabadala sihleba lokushisa igazi sizalwisa ngalipya lokuthiwa ladisa ingazi siphathiswa kodwa mthethelela babasisi fawu ngokusheshisa kule industry umhlaba ngizolungisa ngizobalayitisa ngokizikolo esho ngikhohlwe besasika 2010 ngiqinisile yami ifele ngayikhiphile 2019 ngajimbisikele ngoba ikhona ibhali bisasakhona ukufunda ngaleba lokushaya irekhodi athathe decision lokamakhaya lapho ngibhazile ngoba ngiphandeka ngamali desemtime ukulifizile ngokwazile ubhali ikhonzo njengoba ngisikakile barisolo ngoba manje kusayiniwe but still ngeke kukrep ngeke kukrep